ti surat, ngayon tay ikan biyagita, kat naggapo ka ni Pagayam ang naglingad ti tinagan na Carlo, ti probinsya ti Benguet. Kasto ti linaon ti surat na, Dear Mr. Lonely, kayat ko apay drama ti pakasaritaan ti pamilyami, tapno baka babalawan ken pakasursuruan, nagitadaan kastoy akasasad. Okay. Rinabi ka dumagas dito'y club. Ang mga numay gusto kwartam. Saan mo ta mabalin na di ka aggasto no sumrek ka dito'y? Amok da ita, Frixie. Kahit sa anak nga may dito'y, nasa anak ka nakasagana. Oh, kasaga di? Siyempre mata. Dahil pati kayat ko kan ka, Edward. Always ready to give. Purno da ita, Frixie. I'm always ready to give my love and my life may to you. May money ko na maat ay sumatipod no. Pilya ka talaga. Amom, Frixie. No sabali ang lalaki ti ang angawa mitikasta, sigurado ang masakitan. Kaya't amangan no sidiran na kapay. Amangan mo kaya't na ko no sidiran. Dahil tati Jack pa inaramit ken kapulos. Sa bagay. Kaya't sabay lang ko ha. Tamabigbig mo tinalaos sa panagayat ko ken ka. Saan nga ta makadlaw ni Nanang, Lola? Ay, ureg padlaw ka. Di na ka madlaw dayjay. Anya ti kayat yung asawan, Lola? Kasla di mo am mo ti inam. Awan pampanuno na dayjay. Anya? Ne, apay kasta kayo kanina ng Lola? Anya akasta nga ibagbagam Carlaw. Kaslawan serbi ni Nanang kada kayo. Nasa umaon. Nagsing patinak, ngam apay kagurayo. Mawam mo na? Anya? Di naktaktakan, dadala patag nga ramidan. Nagalas ti ugali ni Lola. Maminsan tayo ngay parupa na ti panang tagibasit na kaninanang. Bastusot matan. Nanang, awan ka rin ti madlaw yo? Nga anya? Awan ti madlaw yo amading aramin dagiti kabalayo? Apay adamagam dayta, Carlo anak. Sungbatan nyo nga umuna ti saludsud ko, Nanang. Anya ko mangay ti madlaw ko. Saan niya tilawan tinagalas nga ugali ni Lola kada kayo? Saan mo nga ikaskaso ti kasdi akababalin ni Lonam? Ririlaan no dila mo. Saan la ni Lola? Adapin na lablabas nga mi Lola Awan ka din ti sabali amadmadlaw yun, Nanang? Itatadakan dito balay. Kaya't kakasarita ito'y. Anya manen ti bagam? Manan ko nang itala ka Ibagamon no anya dayta tarumwarak metlaeng. Awanan ti panawon mo iti pamilya. Anya ti kayat yo? Aw-awirin kayo nga giina? Nagdadakkelan kayo na karne. Saan akasta ti kayat ko asawan? Daytay kumamot adda ka dito'y balay akalangan. Kainistoriami, kanday tayo naragsak tayo kumaman. Nagkorne ka mat ka na bagbagatan? Managdingag kang tumat iti drama. Iso akasla ka ag dram-drama ka na yon. Makauma ka. Ado pa dramam. Pangasim, Edward. Saan kumamot akasta? Diyak kayat nagsubang tayo. Tadyak kayat ang makita dagiti anak tati panagririta. Awan tiriri, no di nakririan. Edward! Di na surutan! Diyak kayat akas tilat ng teraramidam kanya. Diyak kayat tiriri ko nakmulat. Oy, agpatingga ka laengin dito'y ruangan ti banyo. Awan ti panawin ko kin kadalya. Di naktaktakin, tanda papanak kalpasan ti panagdigos ko. Kaskala ang kalkal nga asaw. Adala nga rodan ni Edward iti unag ti balay. Surutan pa'y lang aging ga iti banyaw. Apay Delia, di mon matupulan tinarasok arik nam. Nagalasan ti panagsasauyo. Apay, masakitan ka? Sa anak adumandanon kita balayo, tapno mang pasakit akas iter aramidan nyo kanyak. Masurunak lang amin na makakit kita iti kasta nga aramid mo. Surot-surot ka iti asawam. Kas ka lamaaw-awanan iti asawa. Nagbigang kayo kitde. Natangsit ka, Delia. Apay Delia, anya ti basol ni Nanang tatangtangsitan? Talaga tangsit da ito yung babae.
Awan sir, binaday kam kamaag! Nalabos ang aramidin nyo kanyag! Paspasakitan na lang arodan ni Edward! Mainayon kayo payamang pasakit kanyag! Di ko na yung kakamo di mapaspasamag! Sa anak lang nagtagtagari! Tagtag kaya tamamuan dagiti anak ko! Oh! Tarisip takit di ah! Di ka man nagatista! Makauma ka! Juan, naumakan kanyag! Tadan paglukluk ko masabali! Napayagan nga amok daita! Amumot lang ako! Aging didi ka pailaan! No, naumalakan ka! Di mo ipilit tabagin! Takababain ka lang! Pwah! Da kayo matgayam, tatang. Sumrag kayo. Amo manakaw napatay tigagarak iso may mayak dito yung balayaw. Agtugaw kayo, tatang. Kasi ta, maglaw ka na iti mataman nagsangsangit kamalan. Kanayo na kasla. Tatang. Kakaasi ka dilya anak. Tatang. Amo ti parikot mo. Iso nga awisin ka ngagnaed ijay balay. Amok nga amom nga at na babae nila kay mo. Tatang. Amok na ita. Ket amok met nga amumon. Amok pa iti kinabastos jay asawam. Kastamat iti kinakonsentidor jay inana. Awan serbim iti pamilyada. Iso nasaysaya at no agawin ka pailaang iti balay. Palamiisem pa iti amin. Ano addabain dagiti nakaikamangam. Mabalin mi apagsasaritaan ti amin. Ngumno talaga nga awanan ti bainda. Agnaid kan iti balay. Masansan mo na pasyaran nak dito boarding house ni. Ay ayatan ka ngamin, Frixie. Oh. Napudno akan ka. Amunak matan. Sa anak ka na samiti paligoy-ligoy ang saritaan. Kasta ka di? No kunak nga ay ayatin ka talaga. Kat no manugot ka, agkabalaitan. May rusok mo ka di kas kanyak, amay sa aman nalay ti club? Awan bibiyang ko no sino ka man. Basta ti kayat ko agkabalaitan. Puso ka di palakan ka ti pakiputistan? Saan mo't gidi? Among mataprang ka. Sa anak mo't a plastic. Ibagbagakan kan tigalad ko. Amok na damot pa naggustom kanya. Iso asaan ta na paatidugan ti saritaan. Amok nga ginaawatan ta. Tagpada tamot asa na plastik. Okay, naisuti ko nam. Sikat ti matumpan. Ngam, okay ka di kan ka? Nga agtrabaho aklat ta iti club? Awan ti iparit ko. Umdasan kanyak ti panagkabalay ta. Nadamag mo ka din, anak. Tiyan niya, tatang. Nakikabalayan iti sabali alalaki jay kabit ni Edward. Nadamag ko matan, tatang. Awanan ti kabalay ni Edward. Tatang, maasyanak iti asawa. Anya, Amok ana sulisog na. nagtanok kan nga asawa, anak ko. Pinarigat na ka. Insukat na ka. Inroroman na ka ti katugangam a babae. Kan amin na panagtuok iti den na ni Edward kat na panaasam. Ngam ibagampay laang amaasyan ka ken kuana. E dinto taawan apulos asida ken ka. Ay atanak ti asawak, tatang. Ngam nasulisog lang. Kat patsyak anak ka amiris ita. Talinong ko ti babae. Nga ta, Tatang. ay di ka mang namnama, anak ko. Awanan ti serbi ti ko. Awanan ti kaisuna ragsak ko. Ada, agin inom ka man doon.
Awanan. Nanang. Ay, lipato mo dahi jay abalang kantes. Jak malipatan ni Frixie, nanang. Ayatik unay ni Frixie. Ayatan pa ilaan, kat nakikabalay lang arudan iti sabali a lalaki. Saan na mapmapnak iti lalaki? Isabay amaon. Ayatik nga ron, nanang. Ayatik ni Frixie. Oray niya pa iti bagbagayo. Oray niya pa iti sawan ti tao kanyak. Isardang mo kit dahin, di pa nagbarbartag mo. Sumapol kan iti sabali a babae. Awan mo't kan ni Delia, tapi manawan. Ultimo dagiti anak mo. Awan dan. Isamang kita ka manaw iti sabali. Ado dita. Delia, anak. Kanya kadimanan ti pampanunutam. Ti asawak, nanang. Anya, Ang mga numakalay ti sakit iti kasya pa nagbarbartag na. saan mo ti pamilya na ti ibarbartekan na? No di ka ti panangisukat ni Frixie kan kwa na. Tapay nga iso pala ti panunutam. Patyak nga agbalbaliw to ni Edward, tatang. Agbalbaliw to. Nasaysayat mo saan kan nagtrabaho, Frixie. Anya? Kaya't ko asyak langan ti manggad. Awanan ti ado asao. Siyak ti manggad, kas siyak ti lalaki. Nalawag ka ni? Ayan ni Frixie! Ibagayo! Rosalino Tayana! Kasurutan! Ibagayo Rosalino! Tibagkanayan na! Anya, sikat ti lalaki a sinurutan na dya Frixie. Mulolo, ay, Diyos ka apaw. Apay nga inaramid mo, ti kasta. Lulo, kaya't ko na abalsan na tatang kanday jay a babae. Anya, saan ko nga iayatan ni Frixie? Ay, apay nga rog, ay, matikawak apok. Matikawak! Amok ter aramidak lolo. Pasat amin ti paragibalas ko na jay. Ay, apok. Itatawanan ti trabaho na. Ken awan mo ti amin na. Panawak mo't lang. Ha! Ang sakbaya panawak. Ipakamok pa'y kanitatang na ikabkabalay ko ti babae. Anang isukatan na iti inami. Di mo kumaaramidan ti kasta iti amam, anak. Apay asaan nanang? Kaasiman. At nakadiasinakin ka? Nasulisog lang. Basol ni Frixie ti amin. Basol da adwa. Isarum bang lahing nagnakam da adwa. Diyak kayat ngagriri kayo nga agama. Diyak kayat ngagpinatay kayo. Diyak kayat, anak. Papa naman, Edward. Inaksurutan ti balangkantis, nanang. Anya? Agsagana day ti lalaki simurutan na. Ay, saan ka na mapantamang ano may sagmak ka? Awan ti makalapad kanyak. Ay, kaduan ka na raw. Saanin ko na langarudan? Ay, sumuro ta. Tamang ano adada kasama-pasama. Saanin! Hala! Ha? Ay, limad langan asurutag. Uray ta na sa unang madkanyak ini. No sa di no ti pagnanaod ang da Frixie. Kan ti lalaki na. Isod ay to yung tinumero ti balaya. Awan pa'y mat ni Edward. Lukas ta. Imo na ak anak asangpang. Agtukto kakaun. Ha? Lola? Anya ti aramidam dito'y dagos ni Frixie. Asino ti... Ha? Sika bakit? Anya ti kayat asawon da ito'y. Traidor kayo adwa! Saan ka akong ditangsit, sika bakit? Nagpuskol mo ti rupa, manangubon iti agama? Ha? Di na mabungot! Parusin ka man lang na bakit? Makamu kayo man lang. Agpada kayo mo tatangsit. Iswa. No, talaga mo't lang kabalan nyo tararamidan nyo. Sige, makamu kayo. Ayop kang anak! Traidor! Sige ti ayop kang traidor. Trinaidor mo ti pamilyam. Isa rumbang lang ang mapasamak na ito itibiyag mo.
Patayin ka! Unaan ka! Di ka pinatay! Sikat yung una apatayin, balangkang tisim niya! Ha? Ha? Sikatin ang kiwar iti sibubukin na pamilya! Lugan ti polis! Awalan ka iti bain! Ayop! Awanin ti sinisilbi ti biya ko! Awanin! Nabalod ti amag, gaputa na patay na ti babae na Mr. Lonely. Tiyak matan in kaskaso ni Lola tanasakit tinagam ko, iti kinakonsentidor na iti dakas nga arami ti amag. Nagawidag, kat imbaka amok ti amin kada nanang ken lolo. Naasyan manan ti inak iti amag. Isungen kadeng na asarangkaran iti pagbaludan. Ti surat ngentay ikan biag ita ket naggapo iti pagayam tayo araglinged iti nagan Claro ti probinsya ti Pangasinan. Nakapagsuratak ta kayat kumet nga ibinglay ti pakasalitan ti biag ko ket sapay kuma ta makaited adal kadagiti padak adumdumnge. Bueno gagayem intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam naglingad iti nagan Claro. Ala, gusto na anak ko. Oh, apaya di matla sa mardangan nga sangsang ni baby. Nasakit siguro ti tiyan na bakit? Timpla am iti gatas amangan mo mabisin la dayta. Di na kaya tagsuso iti mamador na. Ala, makamu ka pa ilang dito balay. Masapak amapan agtrabaho ita. Sige, bakit? Awon gayam. Inlasin ko matanda giti murang alabaam, ha? Ang mga no, jak makalabay ita bakit? Tani, sangit anak ta. Anya, ay sana mapalin Aramatak inton bigat dagiti inlasin ko amurang. Sige, mapan ka nga rodan. Ang mga no, maladaw kang agpaysa makasangpat iti trabaho. Ala, siya kung ti makamod iti balay. Kumusta di anak yu, Claro? Nasakit la siguro ti tiyan na itay nanang. Isungag sangsangit. Kat, napano ni Tessie iti trabaho na? Uwan nang, nasa papim manaw diti balay. Sa ganak iti balonan na. Apay nga dagita murong di katimba. Labak abado na nanang. Ay una yung tikas ta anak ko. Si kapay lat aglaba mo, ti tinamurngan ti asawam. Baybayan yun nanang. Awan mo't nga rod sa bali apang gadak. Naglabak lang na. Ay na, nakakaasi kamot nga agaw-awir ka dagiti duwa nga anak yo. Tulungan na ka kumamot, ha? Maawatak ti asawak nanang. Mabambanog iti trabaho na. Uray pa'y nasken nga tinulong kayo mo't. Aglabamot iti lupot na ata iso ti babae. Nanang. Iso ti babae. Rumbeng laeng aglabamot. Nagkapwam Martina. Ibalay na Claro. Napan ko kinita di aputa. Kay, kumusta mo ti agama ijay? Ay aglablabay tinamurngan di asawa na Isamsambut na ka no, taramaton ni Tessie intun bigat dagiti lablabaan na amurang. Unay matanday ta. Nakakaasin ni Claro ng tagibalay. Una, trabaho na amin. Narigat sa amot, tagtagibalay. Siyempre narigat bakit? Sa paypitula ati bulan diya buridak na anak da. Nasingput-mut kit din ni Claro, ta saan nga reklamo no may papaniti trabaho iti unag ti balay. Kasano nga reklamo kat tapisan mo't ni Tessie no agsao? Una yun na kinapili ni Claro nga sawaan. Nager talaga. Nalaing mo ta karpintero ni Claro ka? Nalaing no nalaing ti anak talakay. Awan pa'y mo't nga ro ti trabaho na ita. Ura yan da trabaho na taisupay lang mati mangisagana iti kananda. Ay awan Diyak pa'y nakita naglabaw no nagluto ni Tessie nga asawa na. Saan na ka nung nga amot agluto? Ay kalukwan daytan. Asursuro ti agluto. Nabayagdan ngagdenden na. Di na pala amot ti agluto. Lalabas mo't daytan baka. Nakaturog ang dagiti ubing lakay. Wan, itay pay abakit. Naladaw ka mo ta nagawit ita.
Ay na, ado ti trabaho iti opisina. Iso anamalmanak anagawit. Kaya't punta ginan. Ay, papakay. Tulungan na man kiti amang nating kadagito yung natnatangag. No, darasa ka makaluto. Ay na, day talang arudin ti amom nga ramitin. Agpatulong ka pa ilaang amang natang. Sambutik nga rod taglutaw, kabayatan na matmaturog dagito beng. Ay, nabanog klaro. Saan nakapilitan tamangan no agririta lang. Ha? Nabanog dagiti ramay ko ang nag-computer. Ang mga numapasma, no agigamak itinabasa. Hala, siya kunti makamo dito. Gakitaan nga raw dagito beng ije kwartaw. Awan gayam, nalabaam amin dagiti murang nga imbagakan ka. Buwan ba ka? Na maganda pa yan ha. Nasayat nga rod no kasta. Ay, mabit lang. Tayo itimplaan kayo tinumam makapay. Ah? Ay na, nagsayatan ngay lakay. Mala, isarunom ijay silid, ha? Buwan ba ka? Mabit lang. Bilibak mat ka ni Claro, nana. Apayan ako namti Mares. Kano kanayon nga giddan kami nga gawgaw iti lupot ije di bumbag gripo. Nagagot ti anak ko, Mares. Ni kumabakat na ati aglaba, nana. Ay, apo. Saan mo ang mapaglabaday jay? Tamangan ka no numapasma, no madadaalt ima na no aglaba. Rumbang kumaa, ta iso ti babae. Sapay, nakaululimak ni Claro no day tay aglablaba. Madlaw ko iti langan na apirmi iti bambannog na. Yak man mo, do apaya kas jay tinaasawa na. Kunak no nalaing a babae. Saan mo't gayam? Nalaing, no may papan iti trabaho iti opisina. Ngam no iti unag ti balay, ay saan? Hosto ka, Mares. Kat, sa dino itan ti ayan ti asawa ni Claro, kat Domingo mat. Pinanawak mo ta nakaturog ije balayda itay. Anya? Nakaidda. Imbis ko maatulungan na ni Claro iti unag ti balayda? Yak man makaano sa mangkit-kita iti langana ang nakauldag iti sufada. Kabayatan mo't ti panagdaldalos ni Claro nga anak ko iti salas da. Na. At ni Claro ti sumungad nana. Nakasusoon iti batya. Ngag paiso. Ay, apo, aglabaman nga taan ti anak ko. Kaasipay. Apay, nalpas kan anaglaba lakay? Adda ka matandi ti balay? Saan pa'y bagay? Umayak lag, merienda. Tanay, nagaang ti panaway. O sige lakay, yalaan nakmat nga rod iti ino mag-adanom. Mabit lang. Patay bagay. Agyaman naklakay. Nay, hinangaro din ha. Agaw-gawak laangan bagay. Kalpasan na, ibilag kunto matayin. Mabibit lang nga mamagaan na kiti lupot, nadarang ti inay. Mabiit lang ang lakay. Alaam tay underwear ko ije laundry basket. Inayon mo alabaan. Anya? Katno agaw-gaw-gawakon bagay. Ay naisabon mo labiitan Wala. Mabit lang araw. Ay, kayang bakit? Kita ang pala dagit anak mo ha. Ni Bibi, nakaturog itindayaon. Ni BJ, agay ay ayam itirwar. Nalabsak kita yung umayak ag merienda. Ibagam ta sumrakan dito'y balay. Kaalaanin ijerwar aba kay... Lumabas kamot lang iti ayan na, di ibaon mo dito'y balay. Ay kamutan. Mala, ibaon mo dito'y balay, masadutak arumwar. Sige, uunain. Kaya, di gusam tumutan. Anya? Di gusam kunak jay anak mo. Ay nasikat ti adda ijay gripo, ti sikan ti mang digos. Ay, hapo. Sige, syakon bakit? Syakon. Apay Claro. Anya ti mapaspas sa making kabaraw. Anya ti kayat yung asawan tatang. Apay baliktadan ti lubong. Trabaho mo't amin na trabaho iti unag ti balayaw. Tatang. Makitkitam kalit ilangam ita. Tang. Agsarming ka man. Nagtaer kang nagbanag ka ide. Angam kitaam talangam ita. Nagkutong kan. Tatang. Mabit lang ha. Taalak tay bidang ni nanang mo. Mabit lang. Apay ti bidang ni nanang tatang. Ipasuot ko kin ka. Anya? Ipasuot ko kin ka. Taapan nagkita kat bagbagay mo, anak ko. Ni tatang mo. Ang awandak pa'y laag mo.
Apay ngay malatiw ka. Puludag tayo igadan tinyog, tatang. Apay agsinglag ka. Tatang, umay ka no dagiti kaopisinahan ni Tese inton malam, kat agpaluto iti inkiwar. Aniya? Nay, apay ngagkatawa kayo ngay, tatang. Awan anak ka. Ay, nagsingput ka. Kurak. Nagsingput ka kunayo, kaskay lamang luklukaw. Ala. Inka kita ni di sirok tilababo di igad. Da ijay nakadulain anak ka. Ay, nakaawid mo't lang ang dagiti bisita klakay. Huwan bakit? Nagustuhan da di linuto nga inkiwar. Awan nga rod tinabatay ta, kinanda amin. Imbes nga ikakmat kumada, tatang ta. Diya igadan na ti binurod ka. Awan matan tinabatay. Ala, maturog takit ni. Rabiin, nakaturog mo tan dagiti anak ka. Buray siyak bakit? Napanlugak. Sa nabalay, nainawag matan dagiti nanganan tayo itay. Talaga makaturturog ako. Bakit? Kuha, bakit? Niya ko, ipagamon tani kaya't kung ti maturog. Ay, hindi nakman aprusan. Nabanugak, klaro. Maturog takitin. Maturog kan. Nene. Apay ngagkatawa ka, pare Mariaw? Awan. Makakatawa lang iti bagam kanya, pare. Tinasaya at sumurot ka kanya kinton bigat. Sa dinaw? At nangamin awat ko apagtrabahuan. Sika ti may saan napilik ng karpintiro. Ay, pare, kawan ti agaywan kadagiti duangan nak ko. Anya? Sayang ati masapulang, pare. Awan ti pangibatsak kadakwada, pare. Ngam sayang na ito, eh. May mayat pa'y kati atap no makaaliwak say kamay. Kanayon kalaptan iti unag ti palda ni bakit mo. Iti unag ti palayaw. Kuna kuma. Pare, tutak mo rin. padasik akasaritan ni nanang ko. Aywanan na pailaan dagitan nak ko. Ay, muna. Kasaritak tupay, pare. Apay ngay, nabaran sa amot to'y apukok. Diyos ko, isumot lagaya masangit na nabara. Lakay, umay ka man dita. Kapay, Martina. Nabara ni baby. Yeah. Mga no agpatuboy tinipan. Mala, uba ang tamapanak iti balay da klaro. Inakagkita iti mabalin ko ngay painom nga agas. Tay may nga ubingay. Napanidya ayan damaris. At kasangay di anak na, isungay nalada itay. Malah magtoy nga roden ta apok. May kapokwan. Nanay. Sardang ba't ngagsangit bakit? Kaya't nakngam sika. Kaya? Naamo iti lalaki ti apok. Kasano, ni Claro ti agay aywan, padak alalaki. Payod ko pa lang sumartungan. Sige, makaamu ka nga roden dito, itamapana ko. Apay, napnapanam ta pinanawam dagiti anak mo? Napanak nag-extra ngagkarpintero, bakit? Mas importante ka di dayta ngam iti anak mo nga agsakit. Jakmat among agsakit gayam ni baby. Pinanawak mat kininanang iti ana sadya. Ay, unay kamatan. Agaw awir lang aro din ti amom at trabahon, di mo pa'y maaramid. Anya? Awan lang aro din ti sabali at trabahom dito unag ti balay, di mo pa'y maasikaso dagiti anak ta. Agit kataklangan iti trabaho, tasyaklangan tagtagi balay. Gustong bakit? Nabanuga ka nagkapo iti trabaho. Trabaho? Anya trabahom, aber? Daisy. No nabannog ka, nabannog mat, agpadatalaan. Gustong! Sumatangkan! Sumanao ka! Bugkawan nakon? Kasano? Nagkatuasaon! Abay! Agpaabaka kayakan ka! No kayat mo ti apa! Sige! Agapa ta! Ay nati, si! Apay amang mas ka! Kaya't nakakabilan! Ay na! Kabilan naktasinaan ka! Sige! Arami dong klaro! Ha! Sa anak na agpangado amang isina
Nagaapa kayo kunam, klaro. Uwan tatang. Kas kayo na ubing. No, marigatan kayo ang mga iwan kadagitan na kayo. Yagyaw dito balay. Napigsa kami pa'y matla kanina ng iyong agaw awer. Natangsit ka sawak tatang. Di nakmaawatan. Pilaang bagbagi na ti pampanunutan na. Araw. Dakmat pagayatan niyag sakit anak mi kay. Napanaglanang kag. Para matlaang kada kami. Kaya't kumatag trabaho tatang. Madamot nga rod awir ko. Ano sa mo na nakaw. Sa nabali, dumakal tupay mo't nagitubig. Makatrabaho kanto na nasayaan. Kahit ayan itan nga di asawa. Nagtrabaho na tatang. Pimanaw saan ang nagtagtagaray. Alakat orno sa inyo at ibagbagiyaw. Di kay yagap apat, maditikas ta. Napunwanak laing tatang. So nabugkawak? Gagangay na rayta. Apama na sumangpait agsarita kayo. Unusin nyo ti parikotyo iti unag ti balayaw anak. Nagiti ubing ti kakasin o kasta nga agapa kayo. Maapiktaran da. Agsao kamot ngamin Iba gamit tinasaya at panakisarita ti parikotyo. Sana bilubugtak. Madi ti agasawang agkaraapa anak. Awanan ti sabalipay ang may bagak iti surat ko, Mr. Lonely. Inaramid ko ti amin tapno maliklikan ti panagapami nga asawa. Aging gayta, tiyak pay lang ti agay-aywan karag iti duwa nga anak mi. Mabasit da pa'y sa anak ang makarwar ang mapanagkarpintero. Agpada nga addan iti elementarya na kita anak mi. Itulod kan sukunot ida iti pagadalan. Siyak amin iti mangisagana iti kananda. Kastaan ket agyaman.